آیانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة. مولا امیر المومنین نهج البلاغہ اس مز فرماوان اے کمید آیانهم مفقودة تم چھ سانیو نظرو نش دور آسان وامثالهم في القلوب موجودة تم چھ سانس دلس مز آسان تمو جائے اس کت پٲٹھۍ ہٮ۪کون امام المومنین وٕچھِتھ ییٚمہِ زن انقلاب ییٚمہِ زن پرژھنہٕ آو کیٛاہ اوس پرژھنہٕ یا روح اللہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ اوٚنُتھ یہِ انقلاب ژٕ وَن تہٕ اَسہِ اَمِچ فارمولا وَن تہٕ دوٚپنکھ از عزائے حسین از کربلا نہ کل ما لدینا من عاشورا یہ زن تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ مملکت اسلامی ایران وٕنکیٚنس یہِ نہ چھُنہٕ ہنگتہٕ منگا حٲصِل گوٚمُت کینٛہہ أسۍ حظ چھِ کربلٕکۍ فرزند أسۍ حظ چھُ کربلا اپنو أسۍ حظ چھِ سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ عمل کٔرمٕژ ییٚمۍ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس سیرتس پٮ۪ٹھ عمل کٔر تٔمۍ لٔب یتھ کائناتس منٛز کامیٲبی تُہۍ وٕچھِو گاندھی ییٚمہِ ساتہٕ تنگ آو برطانیہس نِش اتے کوٚرُن مِشن امام حسین اتے ووٚنُن عربہٕ کٮ۪ن ممبرن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نس تہِ لیکھِتھ تتہِ چھُ عربی زبٲنۍ منٛز لیکھِتھ انی تعلمت من الحسین ان اکون مظلوما فانتصر أمۍ ووٚن گاندھیَن ووٚن دوٚپُن مےٚ ہسا کوٚر حسین مےٚ ہسا کوٚر امام حسین اتے کیٛاہ کوٚرُن یِتھ پٲٹھۍ امام حسین مظلوم بٔنِتھ انتصار کرن حاصل کامیابی کرن حاصل اتے حظ توے مےٚ تہِ پزِ مظلوم بٔنِتھ کامیابی حٲصِل کرٕنۍ کتٮ۪ن مِلیو یہِ مِلیو أمِس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مِشن ییٚلہِ کوٚرُن